Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bendera TV. Ziriko meze neza umuherereye kazi makuru yo kuri uyu munsi turi kwa mbere ni tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2026. Mwiriwe mute mubeze mute, reka nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Ikaze rero makuru twinjiyemo, hanyuma n'amakuru tugiye kwitsa no kwibanda ku ngingo zingenzi zikurikira. Unyemerere nkubwire yuko muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, tugaruke ku bitero bya FARDC byahitanye abasivile benshi abandi bagakomereka. Turanyarukira turebera hamwe ko ibintu byifashe, twirwaneho ishyize itangazo hanze, itangazo rikomeye cyane rinyomoza amakuru y'ibitero byavugwaga ko abarwanyi bahanganye hagati yabo n'abarwanyi b'Intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe ko situation yifashe, turaza kunyarukira muri Mwenga abaturage bebare turayifite bapfuye ku bwinshi, abandi abatari bakeya barakomereka mu gitero cyagabwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Turaza kubirebera hamwe. Hanyuma FARDC n'ingabo z'u Burundi bongeye gukora amahano mu Banyamurenge, abatari bakeya bapfuye abandi benshi barakomerekana mu bitero n'ubundi byongeye kugabwa n'aba barwanyi. Muri aya makuru kandi turagaruka ku mirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo n'imirwano yongeye kuburira hitwa Ributu. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko situation yifashe. Israeli yagabye ibitero simusiga ku bigo bya gisirikare bya Irani n'ibitero bigamije iki, bamaze gutangaza icyo bari bagamije ubwo bagabaga ibi bitero. Hanyuma umutingito ukomeye cyane wahitanye abantu batari bakeya mu gihugu cya Philippine. Turaza kurebera hamwe ko ibi byagenze. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'inshamugongo, turabyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe muri aya makuru. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero ni munyemerere nongere mbahe ikaze, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Niba wageze hano nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Bendera TV ntugende tankoreye subscribe, nanashimira cyane mwe mwabikoze. Hanyuma rero munyemerere tubigenze gutya mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikiye gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Umukada, mbahaye ikaze ku Bendera TV. Bano mudukurikiye muherereye mu Rwanda mwese ikaze, abadukurikiye muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika namwe tubahaye ikaze, abari mu bihugu bya kure namwe ikaze. Makuru agezweho kuri aya masaha ku Bendera TV ni munyemerere dukubita tubangura rero duhite twihuta babwire ko ubu tuvugana ibitero bikomeye byongeye kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo. N'ibitero byagabwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bikaba byahitanye abasivile batari bakeya. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero byahitanye abasivile ndetse abandi batari bakeya barakomereka. ni mu bice bitandukanye bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Alliance Fleuve Congo 23 rivuga ko ku munsi w'ejo ku cyumweru hagana ku masaha y'umugoroba tariki 7 Kamena muri uyu mwaka hagati ya saa 9:15 na saa 9:50 z'umugoroba, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zateye ibisasu mu turere dutuwe cyane twa Bidegu na Irundo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi bitero byahitanye abasivile babiri b'inzira karengane ndetse abandi bagera kuri 7 bagakomereka bikabije, barimo abagore n'abana. Guceceka no kutagira gikorwa imbere y'ibi byaha ngo abishishikariza
gushishikariza gusa ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza amarorerwa n'amahano no gushimangira politike yabo yo gutsemba ubwoko nk'uko iri tangazo risoza ribivuga. Alliance Fleuve Congo 23 yashyize ahagaragara iri tangazo rivuga yuko itazihanganira gukomeza guceceka imbere y'ibi bikorwa bikomeje gukorwa bibangamira ubuzima anituze y'abaturage ariko kandi no kumeneka kwa maraso y'abaturage. Alliance Fleuve Congo 23 kandi isezeranya abaturage bari mu bice yigaruriye ko usibye abari mu bice yigaruriye n'abandi bose b'abanyekongo bakwiriye kubaho neza, kubana umutekano ndetse no kubaho mu mahoro. Bityo rero bakaba bongeye gusezeranya abaturage b'abanyekongo ko bazakomeza kubarwanirira ku kibi ni cyiza. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri iyi nkuru, nayo ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru iturutse mu barwanyi batwirwana bafatanya hamwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Kugeza ubu ngubu twirwanaho imaze gushyira ahagaragara itangazo rikomeye cyane ni ku makuru yari yamaze kujya hanze avuga ko abarwanyi batwirwanaho basubiranyemo na abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umutwe wa twirwanaho wahakanye amakuru amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu Minembwe habereye imirwano yahuje ingabo z'u Rwanda RDF abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'uyu mutwe ukorera mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo watambutse tariki 7 Kamena muri uyu mwaka, twirwanaho yavuze ko aya makuru ari ibinyoma byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo buyobye uburakari ndetse kandi bayobye uburari ku bibazo by'umutekano n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage bo mu Minembwe. Uyu mutwe watangaje ko mu minsi ishize hari ibikorwa byo gukwirakwiza amakuru avuga ko habayeho imirwano hagati y'ingabo zifatwa nk'iza RDF n'abarwanyi ba 23 n'ingabo zatwirwana, ariko uyu mutwe ushimangira ko nta na kimwe muri ibyo kigeze kibaho, ko ibi ari ibinyoma byambaye ubusa. Twirwanaho yagize iti ntabwo habayeho imirwano iyo ari yo yose y'ubwo bwoko buvuzwe haruguru mu Minembwe, nta naho ingabo za RDF zigeze zigaragara muri aka gace. Twirwanaho ivuga ko ayo makuru agamije kurangaza amahanga no guhisha ibikorwa bya gisirikare. Ivuga ko bikomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ihuriro rigizwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Twirwanaho yavuze ibi mu gihe mu ijoro ryo kuwa gatandatu, no kuvuga ijoro ryo ku itariki 6 rishyira ku itariki 7 Kamena muri uyu mwaka, Minembwe yongeye kugabwaho ibitero bya drone byahitanye abantu bagera kuri 2 binakomeretsa abandi bagera kuri 7. Uyu mutwe wa twirwanaho ushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba inyuma y'ibi bitero, nubwo uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rutaragira icyo rutangaza kuri ibi birego. Uyu mutwe wa twirwanaho waboneyeho gusaba umuryango w'abibumbye wa Afurika yunze ubumwe n'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ku bibazo by'umutekano biri muri Minembwe no gufata ingamba zo kurinda abaturage mu gihe ubuzima bwabo bukomeje kugenda buhura n'akaga na kangaratete. Bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Bakunzi bacu dukurikiye kandi ni munyemerere dukomeje n'aya makuru tunagaruke kuri ibitero byongeye kubera muri Mwenga, akaba ari ibitero n'ubundi byongeye kugabwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo
by'umwihariko muri Mwenga aravuga ko hongeye kugabwa ibitero bya FARDC, bakaba bongeye kubigaba rero bakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Nkuko societe civile yo muri ako gace Kamwenga ibivuga, abaturage bagera kuri 2 bishwe mu gitero cyagabwe ahangaha. Ni igitero cy'ingabo za leta ya Congo FARDC zagabye zikoresheje drone, zikaba zabigabye mu mudugudu wa Itombwe ni mu gace ka Mwenga. Aya makuru kandi avuga ko muri aka gace ko muri Kivu y'Amajyepfo abantu bahohotewe ari benshi, nyuma ngo bakaba bajyanwe mu bitaro bya Minembwe kugira ngo bitabweho neza. Ibi bitero ngo byibasiye abantu batari bakeya, bikaba rero byabereye mu midugudu ya Irundu ndetse na Basita, aho rero hari ibitero byagabwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, bikaba rero byahitanye abaturage benshi bigakomeretsa abandi benshi, cyane cyane abagore n'abana, ndetse ngo byanasenye ibikorwa remezo by'abaturage, harimo n'ibyumba 2 by'amashuri ni ku ishuri ribanza rya Irundu. Ibi bikaba byavuzwe ko n'ubundi hari ibitero byagabwe kandi byari bikomeye cyane. Abantu benshi ngo bakomeje kuburirwa irengero biturutse ku kuba bahunze. Ibikorwa byo gushakisha no gutabara bihora bihungabanywa n'indege zitagira abapilote zikomeje kugaba ibitero ahangaha. Kugeza ubu rero amakuru aturuka ahangaha avuga ko ari ibitero byagabwe kandi byari bikomeye cyane, kubera yuko ngo ni ibitero byagabwe bitunguranye kandi byakoreshejwe intwaro ziremereye. Mu mezi 3 ashize ibintu byari bikomeje cyane gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice, bitewe n'imirwano ikomeje kuba hagati y'ingabo za leta ya Congo zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje guhangana na Alliance Fleuve Congo 23 ifatanyije n'abarwanyi batwirwaneho. Kuva iki gihe ibitero by'indege zitagira abapilote bikomeje kwiyongera muri aka gace. Amakuru aturuka muri societe civile aravuga ko abantu benshi n'ibikoresho byabo babitakaje, bikaba rero ari ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Inshuti bakunzi ba Bendera TV, mukomeje kubana natwe muri aya makuru, ni munyemerere tunerekeze muri iyi nkuru. Ni inkuru nayo ikomeye cyane igaruka ku bitero bikomeye cyane bikomeje kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi amakuru yamaze kumenyekana, imyirondoro y'abantu baguye mu bitero byagabwe n'igisirikare cya leta ya Congo imaze kumenyekana, imaze no gushyirwa ahagaragara. Ni ibintu bibabaje kandi bikomeje gutuma abaturage bakomeza kuba mu kaga n'akangaratete. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko n'ubundi mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka rishyira ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, abaturage bo mu gace ka Irundu ni hafi y'urugo rwa Pasiteri Uruberanganizi muri komine ya Minembwe bahuye n'akaga gakomeye cyane nyuma yo kuraswaho ibisasu byarashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB. Icyo gitero cyahitanye abantu bagera kuri 2 gikomeretsa abandi benshi barimo na abanyantege nkeya ndetse cyangiza inyubako zitandukanye muri aka gace. Aya makuru yatangajwe n'abaturage abo muri ibyo bice bavuga ko icyo gitero kibasiye ahari abaturage basanzwe batuye mu gace ka Minembwe. Nk'uko amakuru akomeza bitangaza,
abantu babiri ngo nibo bimaze kumenyekana ko batakarije ubuzima muri iki gitero. Abo ni Prince Runezerwa Mahiyabo ndetse na Kigeri Mazuru. Amakuru avuga yuko uyu Prince yarafite imyaka 19 y'amavuko. Amakuru akavuga ko yitabye Imana agejejwe ku bitaro bikuru bya Minembwe, aho yari yihutishirijwe kugira ngo ahabwe ubuvuzi barebeye ko ubuzima bwe bwatabarwa. Undi rero yitwa Kigeri Mazuru, uyu akaba yarapfiriye aho igisasu cyaguye imbere yuko agerwaho n'ubutabazi. Urupfu rw'abasore rwateye agahinda gakomeye cyane imiryango yabo ndetse n'abaturage bo muri ako gace, cyane cyane ko rwabaye mu bihe abaturage bari baryamye mu ngo zabo, bityo rero bituma abatari bakeya bahura n'ibi byago byo kuhatakariza ubuzima. Iki gitero cyanasize abantu benshi bakomeretse mu buryo butandukanye. Mu bakomeretse hakaba harimo abana bato ndetse n'abakuze. Abamaze kumenyekana n'ababakurikira: hamaze kumenyekana witwa Bajeneza Muronsi w'imyaka 7, akaba yari umunyeshuri wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza wakomeretse ku kaboko. Hamaze kumenyekana kandi witwa Nzabakiza Oze w'imyaka 12, akaba ari umuhungu wa Rukema Alex na Nabisabo Omotoni, wakomeretse mu ijosi, amaboko yombi ndetse no ku kaguru. Hari kandi undi wamaze kumenyekana yitwa Nyirasafari Shantari, ni Nyasafari ndabona ariko bimeze. Uyu akaba ari w'imyaka 29 y'amavuko, wakomeretse mu mutwe no mu bindi bice by'umubiri. Hari witwa Nyamahoro Nyankamirwa w'imyaka 54, wakomeretse amaguru yombi. Hari witwa Cubahiro Fataki w'imyaka 18, urimo kwitabwaho nyuma yo gukomereka mu bice byinshi by'umubiri. Hari witwa Tito Murengera w'imyaka 58, Kamari, akaba ari nawe wakomeretse cyane muri icyo gitero. Uyu kandi biragaragara ko ari nawe mukuru wakomerekeye muri iki gitero. Abakomeretse muri iki gitero rero bose bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse, mu gihe hari impungenge ko umubare w'abahitanwe cyangwa bakomerekeye muri iki gitero ushobora kuza kwiyongera. Shiti bakunzi ba Bendera TV, munyemerere mbabwire yuko uretse abantu abahatakarije ubuzima n'abakomeretse, iki gitero cyanangije ibikorwa remezo by'uburezi. Amakuru ava muri ako gace akaba agaragaza ko ibyumba 2 by'amashuri byo ku ishuri ribanza rya Irundo, Ecole Primaire Irundo, byangiritse bikomeye kubera ibisasu byaguye hafi yaho iri shuri riherereye. Shiti bakunzi ba Bendera TV, mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomereze no muri iyi nkuru. Turebere hamwe imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Wazalendo ubwabo baje kwihanganira. Ariko nyuma gato, imbere gato kwinjira muri aya makuru, ngo twerekeze mu mirwano y'aba Wazalendo, nyemerere nongere nkwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Bendera TV. Niba uhari ukaba uri kumwe natwe, nyemerere nkorerera ikuraza kuba wigeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Bendera TV, ntugende utankorera subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, mwagize neza. Narabwiye nti aka ni ahantu ushobora kuvana amakuru ukayatwara uzi ko uyizeye, kimwe nuko natwe tuba twagiye tuyatara tuyavana mu masoko yizewe. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe 2 ya Wazalendo, bakaba bongeye guhanganira hitwa Iroboto.
n'imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'imitwe ibiri yitwaje intwaro yibumbiye mu rwego rwa Wazalendo, ikaba yongeye kubera mu gace ka Rubutu ni mu ntara ya Maniema hafi ya kilometero 245 uvuye mu mujyi wa Kisangani. Iyi mirwano yatangiye ku wa gatandatu tariki 6 Gicurasi Kamena muri uyu mwaka w'2026 yikomeza no ku cyumweru, ikaba yateye impungenge zikomeye. Abaturage benshi batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'aho bifite umutekano kurushaho. Amakuru aturuka muri ako gace ibi byabereyemo avuga ko iyo mirwano ihanganishije umutwe uyobowe n'uwitwa Mando, bivugwa ko ushyigikiwe kandi ugahabwa ubufasha n'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma hakaba hari n'undi mutwe uyobowe na Bukuyu wita Generali Bukuyu unakomoka muri teritwari ya Rubutu. Abaturage bo muri Rubutu bavuga ko kuva imirwano yatangira kumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye nizoroheje mu bice bitandukanye byegereye umujyi, ibintu byateye ubwoba abantu batari bakeya, harimo guhungabana kw'abantu kugira ngo nubundi barokoke. Barabona ko ibintu bikomeje kugorana, nubwo kugeza ubu hataratangazwa umubare nyawo wamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa bakomeretse. Amakuru ava mu nzego zibanze agaragaza ko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'imibereho myiza y'abaturage byamaze guhagarara kubera umutekano mukeya. Nubwo impamvu nyayo y'imirwano itaratangazwa ku mugaragaro n'impande zombi, amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu bayobozi bamwe bo muri Maniema agaragaza ko hashobora kuba hari inkuru zituruka ku bikorwa bitemewe n'amategeko, aho n'ubundi ngo bashobora kuba bapfuye ibikorwa bitemewe by'ubusahuzi. Hanyuma rero kugabana bikagorana bikaza kurangira n'ubundi batangiye guterana hejuru. Hari amakuru avuga ko impande zombi zimaze igihe zishyamiranye ku micungire y'umutungo n'ubuyobozi bw'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Iyi si inshuro ya mbere Mando na Bukuyu bahanganye. Mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize nabwo habaye indi mirwano ikomeye hagati y'aba bayobozi bombi. Icyo gihe abaturage benshi bakaba barahungiye mu bindi bice bya Minema kubera umutekano muke wari wadutse ahangaha. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere tugane no muri iyi nkuru igiye kutujyana mu gihugu cya Isiraheli. Turebera hamwe ko muri Isiraheli ibintu byifashe. Amakuru aravuga ko igihugu cya Isiraheli cyongeye kugaba ibitero bikomeye ku bigo bya gisirikare bya Irani hagamijwe kwihorera. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko umwuka wongeye kuba mubi hagati ya Irani na Isiraheli, bikaba ibintu byongeye gufata indi ntera nyuma y'uko ingabo za Isiraheli zigabye ibitero byo mu kirere ku bikorwa bya gisirikare biri mu bice bitandukanye bya Irani mu rwego rwo gusubiza ibitero bya misile na drone byari byagabwe n'ingabo za Irani ku butaka bwa Isiraheli. Nk'uko byatangajwe na televiziyo ya leta ya Irani, habaye iturika rikomeye mu mijyi itatu y'ingenzi ariyo Teherani umurwa mukuru w'icyo gihugu, akaba n'irindi turika ryabereye mu mujyi wa Tabrizi iri mu majyaruguru y'uburengerazuba, ndetse na Isfahani umujyi uzwiho kwakira ibikorwa bikomeye bya gisirikare n'inganda zifite uruhare mu umutekano w'igihugu. Amakuru y'imbere mu gihugu yemeza ko
ibintu byakomeye cyane aho ngo ibindi biturika byumvikaniye hafi y'umujyi wa Karachi uri mu birometero bike uvuye Tehran. Nubwo abayobozi ba Iran batigeze bahita batangaza umubare nyawo w'ibyangiritse cyangwa baba bahitanwe n'ibi bitero, amakuru aturuka habereye ibi bitero avuga ko hari inyubako za gisirikare n'ibikoresho by'ingabo byangiritse ku buryo bukomeye cyane. Leta ya Israel yatangaje ko indege zayo zikomeje ibikorwa by'intambara zagabye ibitero kuri Iran. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mu kidukurikiye rero ni munyemerere mbibutse ko Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero kuri Iran, ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, mu gihe Iran nayo ivuga ko izakomeza kwihagararaho ku bubi na bwiza kugeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye yuko bamaze kugenda batsindwa intambara. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero ni munyemerere tunagana no ku musozo, twerekeze muri inkuru. Ni inkuru ibabaje kandi y'agahinda, umutingito ukomeye muri Philippines wahitanye abantu bagera kuri 19, bose nibura abantu 19 bamaze kwitaba Imana nyuma y'umutingito ukomeye wari ku gipimo cya 7.8 wibasiye agace kari hafi y'ikirwa cya Mindanao ni mu majyepfo ya Philippines. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo ibi byabaye. Uyu mutingito wabaye saa 1:37 ku isaha yo muri Philippines, utera impungenge zikomeye ndetse utuma hatangwa impuruza za tsunami mu bihugu birimo Indonesia, Ubuyapani na Australia. Nubwo zimwe muri izo mpuruza zaje gukurwaho nyuma y'amasaha make, abaturage benshi bahise bimurwa barahungishwa mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza gupfa abandi. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje inyubako nyinshi zangiritse zirimo resitora ya Jobile yasenyutse burundu nyuma yo kugwirwa n'umutingito, bikarangira rero ibintu bitabaye byiza cyane. Ni inkuru ibabaje rero kandi iteye n'agahinda, ariko kandi nta kindi kintu dufite cyo gukora usibye kwihanganisha abavandimwe bo muri Philippines. Amakuru aturuka ngaha avuga ko raporo z'ibanze zagaragaje ko abantu barenga 134 bakomerekeye muri uyu mutingito mu ntara zitandukanye zirimo South Cotabato, hakaba Sultan Kudarati, hakaba Sarangani ndetse no mu mujyi wa General Santos uri hafi y'aho mutingito watangiriye. Perezida wa Philippines twa Ferdinand Marcos yatangaje ko inzego zose zishinzwe ubutabazi ziri gukorana kugira ngo zifashe abaturage bagizweho ingaruka n'iki kibazo. Yavuze ko leta zatererana abaturage bo mu gace ka Mindanao kandi ko ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kandi mu buryo bwihuse. Kubera ubukana bw'uyu mutingito rero amashuri yo mu duce twibasiwe yahise yahagarika ibikorwa byayo. Ibi bikaba byabaye ku munsi wa mbere w'itangira y'umwaka w'amashuri muri Philippines. Abashinzwe ubumenyi bw'isi batangaje ko nyuma y'umutingito wa mbere habayeho iyindi mitingito irenga 130 bikaba byakomeje kunyeganyeza ubutaka, bimwe bifite ubukana bugera
kuri 6.7. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gukomera. Philippines ni kimwe mu bihugu bikunze kwibasirwa n'imitingito kubera ko giherereye mu gice kizwi nka Ring of Fire, aho ibikorwa by'imitingito n'ibirunga bikunze kuba byinshi ku isi. Mu mwaka ushize undi mutingito wari ku gipimo cya 6.9 wahitanye abantu barenga 70 muri iki gihugu. Kugeza ubu rero ibikorwa byo gushakisha no gutabara abakiri munsi y'ibisigazwa by'inyubako birakomeje, mu gihe ubuyobozi bukomeje gusaba abaturage gukomeza kwitonda no gukurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano arimo gutangwa ahangaha muri ibi bihugu. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru rero. n'amakuru yaragezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Ndagushimira cyane niba wabanye natwe kuva aya makuru atangiye kugeza ubu twerekeje ku musozo. Ndagushimira kandi wowe wakoze like muri aya makuru. Ndagushimira nawe wakoze subscribe, ubwo ni kubashyashya ndi kuvuga. Mwakoze cyane kubana natwe rero. Kanyuma gahunda za Ibendera TV zirakomeza no mu makuru yacu ataha. Mwese mukomeze kugira umunsi mwiza, mwirirwe neza, mugire amahoro n'amahirwe.